kisan kayo abahan kisah sadrap. Ini ka ang awang sheri sanai omo aku ni awas holo. Hok maka mana ngaca aku ni apa man ba. Tabu ke iko nari kera baik kes hapole pa chini kisha nari kera kisha rekan kes hom kisha rekha kisan kayo abahan kisha sadrap nai chana musuman bagai kisha khajata inke ko kunia bas kayo kunia wat amo kunia ako pai mani kan mun bazara daba ang share sina ja share mani funukan chai bo funukan din thos ke wag bu pam oke wag bu pam ba share ri awang kes kala yo Pero अभी मजा आएगा ना भिड़ो take thok tung khang kyang tawa awang di sini ja Now rub. That's it. Nice and hot. amo gurian ni awang bela gurian ni inke sawi guri masashi na kyang ni ang haike no bo kunia wa awang hulai chanya ji aram nang bo kunia khul mani yang ro ba ya wag bu phamai share mo wag bu phambai pancholo ku chanai tok ti bai sa puli chana ne awang phirog ire ganai ko kesak ka chini bai bagai o kota mo chini bai ga ke ku ngo ketika hamba hingke kesak pak serap je guyan bagainya hala ekte sengli ya pura se kota masing thanju mas sengli ya nah de tumawang oh my god kas kagli ya pura surajak ekta mantu ju sai pasta ni se orang hari besok serap thang macam ayam sai cuma ayam ni mana kita kan kita selai tung om tiki serap jak tak dah syah mata tak kan tu cara kismas ni nah tak keluar ni mantap sudah
Ayo, mama sarap ke big bubble hai. Thok di bazar. Share tuh share sana, jawab ang omono. Share sab sao? Gue nih nggak angkat handa kan, nggak setahu, coba. Enggak, sini nih bagai, sini bayi bagai, nanti kalau kita ketika hambai, kita kesak mana. Gua sao big bubble hai, chewing gum sama hai nggak, mau, ayah. Ayo, serap aja.